Din kienet sena tajba l-produzzjoni tat-tadam. Fi kliem John Magro, wieħed mill-produtturi ewlenin ta' prodotti tat-tadam, dan l-istaġun kien ftit aħjar mis-sena l-oħra, imma ħafna aħjar milli kien mistenni, minkejja li x-xitwa li għaddiet għamlet ftit xita. Dis-sena minkejja li kanna ħafna sħana għal tul itwal ta' żmien, però ma kienx hemm dawk il-peaks illi jikabbru il-ħsara fix-xitel tat-tadam. Peress ma kienx hemm minnhom jew kien hemm inqas minnhom, allura x-xitla tat-tadam baqgħet tipproduċi kemm suppost. Is-Sur Magro li ilu f'din l-industrija aktar minn 40 sena qal li bejn Lulju u Awwissu inqata' bejn 20 u 25% aktar tadam mis-sentejn li għaddew. Spjega li aktar minn 5,000 tunnellata ta' tadam ġie proċessat mill-ewwel wara li inqata'. Għaliex malli t-tadama tinqata' tibda sejra lura, tibda tmut, tkun mejta t-tadama. Allura aħna nippruvaw nipproduċu kemm jista' jkun malajr. Il-bdiewa u l-produtturi tal-prodotti tat-tadam ukoll qed ikollhom jaddattaw għaċ-ċirkostanzi ġodda kawża tat-tibdil fil-klima. Il-fatt fejn qabel is-sajkil tal-tkabbir tat-tadam spostja ruħu b'xahar jew ftit iktar minn xahar, peress li sħana qed tkun iżjed milli kienet 10 snin ilu jew 20 sena ilu. Is-Sur Magro rrimarka li l-att ta' bdiewa naqas drastikament minn madwar 700 bidwi 40 sena ilu għal design bidwi llum. Madankollu qal li dawn id-design bidwi jirnexxilhom ikabru ħafna iżjed tadam bl-għajnuna tal-għodda. Il-bilanċ isir għal dawk inqas bdiewa imma dawk il-bdiewa li jkunu qed jagħmlu t-tadam ikunu iktar speċjalizzati. U bdejna ndaħlu wkoll anki ċertu għodot, mechanical harvesting per eżempju, għandna sew f'Għawdex u sew f'Malta diġà hemm numru żgħir ta' bdiewa li investew f'dawn il-mechanical harvesters. Ħafna mill-prodotti tat-tadam jiġu esportati lil hinn mill-Gżejjer fejn hemm il-komunità Maltija, l-Awstralja, l-Amerika, il-Kanada u l-Ingilterra. Is-Sur Magro qal li l-aktar prodott li jfittxu l-Maltin ta' barra hija l-konserva.